Mbona najite kumanya ngo mwaka kagicho muntu mwari kuna gusembera mbona najite konyora ngigintu mwari kumwe no mugaka gesami James ndicho okorete gazi bakenzita betere nganaka akamburi kumbe ngombe maati la mwanga ine tetu kateme ngombe rero no ekari ko kezi keke kukamu inje bono mugandika akamburi ke chimbiri biya mwebe bibaka badalama ekaro twale ko bawe ngombe na tuba bade bidina akamburi twale ko ibona akamburi twale lakini mwako uli umumigire sami umidonere kunyekerire bintu wana anga mungu kokoro bali ngumu kibumu wono gutukari nsomo omanerio kware likwene ndu utarate mbuzi none bidebya meza no gibuku ngomanya gusoma nyane guti ako uli utandi ngobe nere musabere kuma wako yu ege nduga kokara toko na kulira mwa igu university ya kutu ali kuri university ya kati university yari ko beko none nabo mumbo ari gutuburi gubure kari gutubega na nari ko araziroka naratora esiti site isatu ki university ya sabetu musaje burungi mugaba ne excellence ya musimo minyari konyore tenere kintu kya gwetense ekero mwakanya kami njugi mwakanya garama mipira koma konya matuka taraba mo akabeke sanige enyuma ngari magwago ende bobu ni numanye tebiso yarake akabeka sere ko jarugura ari asa mata kurara ni kaya nyirire ngo muna bono nabagaitiri mwangina muturuguru agatatu yo moerio omuntu kugambere constituency nye county ngima chi sub county sana ndaga marukubeka mu ikonga ari mwangina muturuguru akakole royo kono bunu bara itokorera toka tabatukate county akia maena nyasai tuti bata bambali kuja kukwagera lakini elikwate mnitina yarapo katabanga tigante ne na inche mbarwe esingi yoji na rena igumu bole tibako mwali ngo mwaka na atiri ni naye lakini taka kaki Dominic yona kwa seri ebi para bya kujisoba mbi kono ntabigeza bamuda atiri ni naye na gesamina uri ukaroro bako muno kona kujura na joji kwato ko bako baite mundo yandi de binagume byanzo ile paka chimba aiga konye ainki na kya kwa kwa retense egeri umuntu bali kwaje tuboka kwa tubokuma nande boka ugantu ke kali maga boka tuzirali twata retense boka de byuji na na mutu wakugwa torelia mabaga ono George abuga murara ere lead majority ye county ya Nyamira ongijora ende bone bantu twale ke tubokona mwigera tara ngo byoto joko kama kabisa tukanyana kama nuke nguri tukokora tukadara kya mimi mugijora nere dikelia mali akijagera ndo kwa musacho yaranto nera chakire I want you to drive with you. Ono tu kinaende kuna kuligo chimagega maega ambubi oyo lireti maego mwaja yazira mukadoti ira bende tu I want to go to mutu omwako yo tomo sukume mwaleta abo tokore gas matukuna makate kana nandi bege chisiri muno yinki garo nto burukane aro babo mwana kumutaka nje tata asire tekana tingo chikukuna nandi changaji esa bantu bamito bantu zibajikiria eche wa mamba ni njiro kuni mwana chirebo ni binu mujitora chirorera ande chigande mechina abana cyaje kuzana batori bigiye bikamwato cyagera esa bo biyo bonga bazisi abasta baito komogo se tuseberani komogo saba tuseberani abarayi baino komogo saba nje mwanyura muno mwana oyo gumutaka ikere to mwana bumuburaka tuseberani ngani ntaikere bienseje byonzi kubonda bwe burubuga ari gute nje timo cyo ono kana abatiswa ibati nikora kuzukangake era ongiende muno mulisi apima na mosoro ile baito monto mena ni ripoti ga kurwa akirende bya mana sobo de duty ani kangiri lage gise kaike mo kwa terina bate mete ose bate mete abisi mate mete lakini ekerewe kama antu 15 bakiri chikura na wananchi batebi gabananga no igo enganga abamatebeti efoto no kandi teswa mureke tenga ntoro chilambu yo kuye county kwa ibale nete ni mateme now the question ya nanga ina ki tuwe tega no kwane kereno ngabono tojo tewana tisaranse na itu kwane emo bocho isaransa mukwane
utindike county itomono usemo winchi kukwana lindo lisarete arerese na jamu kurekebisha lao chikuragira na kibono ndo para now inje na yo sendesiga mwete na ile lando bado lando ito maisha ngeki wako pale kwa county usemo maisha ngeki ese yeye mwataka ndio ndio ranga mani subire mpaka matokeo hizi. Oye hicho siku kisirete aranda dio kina ama msione. Mwini kimona kishwa epaje ndi ma hetetie. Chile sikita oso kipale cha ruto na maka ndio to mwake kaje na mama ile. Mwake te kwenda. Abana ora na kana ma bichiwes. Chile sikita sira. Imo uke yo kawe ni Mombasa mwa konti mo ya no mto mwaka kiato endele. Y más bien accountable, ha dicho este chete, chichai won tarachani, ubitora kwa ujumla, township, ulikuwa apoyar for this money. Pero, now, biamono, kirato sabera maya, lumukwa na wale kapote vinga. Bale hivi kutokolea, sigo se, rango de la intensen, rende kwa bonsi na gawana. Asante sana. Ogo to keep Mtuabarai on toes. Abantu baminto ekerogo pinpoint ekerogo ogoteabelege ntonkere iga kitaribuya kitarakoru na kibwenda gokorwa to basa korengereria ase nkoro yao nego kwagose iro murani ibo na ikwa matebiri ekiabwenda gokora Urayo gwitu gwa Nyamira County Ntenine ngorake kubwa Duke. Tindi bwango kuoga ojisiko buna nyareba ogosi. I take a lot of time. Nara muereza. Obuya bwo okoli bitori bigane irie. Amuereza buna abuyenda gokora. Amatebi buna isikali abantu kuoga bale ntubono tugenda go provide a solution. Bikiaga we cannot be all of us complaining. The complainers now bange, but the solution providers normally are abate. So obanyona I take a lot of time. I've been the chairman with budget. Chibenze cheito chia development nechi nkechire very true. Lakini echinke kote makore go chibaganke kenke kune ward konyora about 15 million only. Echine chibeze chinke. Kuno mwako oyo ase 15 million 12 million no twatebe na chibe kwa mochonsi ipi. Kusenchi gore birakita bianse koro chipare chiato chandi. So morojo 12 million per ward times 20 morojo is almost 200 and something na chinde to top up chibe 300. Oh no. Again to kiama na mna tebiro all the time. Karibu no mocho e guburai. Enga kiri kwa guburai ikwa nyara gokora. This year it was mwete assembly that we have had now enough time. When the day ora tebe na karabuata emeli kasi engaire. The budget yetu arosiri Ototaite have implemented 100%. Abara yaba ekipiuta ngakibataite. Kali mangano ukorage. Some of us who are even in private sectors can work and even 10 times what I've been paid to. It is the desire to serve our people. Mheshimiwa Duke asa aruetenare bona isa negute. Aba muraba ito the elected leaders. Tole 19 karotu asiri jumo muro ito onyamaiya. Otu anchera nete piuta that we are going to revise no matter what we call the standing order. We are going to revise the standing order. A great decision of count importance here achire. Abara ibali bachore tuna abananchi mbarogo kabagwa kekura. Elinde abananchi bamanya kene kabisa na ki abara ibabo na kibaka ke decision yegani. Ono bancho ete leader majority. Leader majority
nokora abara ibande nandi kuchimbuye kiaga ninje narosetie budget yeyu kona iranyiriga gisaidi yeye kora abara ibande kwensho ne budget yakodeki yakodire gas kende nkeyo ndamaiti ase budget yeyu njenda sabe mutu sabere tutuarete blessings cheino echa Nyasaye erinde mikakati turabeke iga colleagues onyo muta colleagues we don't have any interest yo kumurusionis otukage to bomo ko colleagues ko konyo mwananchi lakini kala ndo colleagues usiro mu minister usiro mu chief officer na onyo mu governor na intwe a constitution ya to yatichingu echo sumabara ya bugochi nere Monica wake kengera ba ya ubachi ward yabo bichora yabo na west mugirango kwa jumla chibe ji ward chirabe kiro monta golire bwanji tarachani ngaiga chipara ne chinyinge chirororo chinde chinyinge chisaregete chibuyanga korosi chinde very much aware so ngaiga no wato utakuansera Mwanataka ku pale ile dogora istelete sinaros Tulikuwa na wewe si harusi. ile arora lakini maata ni metenero ni mete kurbo ni nero ni mete saidi ya mbonga kwenda kogende factory ya ito ya Kioge factory nero yende ite diga kwenda Catholic ni metenero ichio zichimete korosi. So I go a promise because I rarely make a promise, very rare. That never chikoros with but more than 50% of them zeros. Because I know the resources in the county, name Rovelio, and they will eco compete against the same resource. Pianya Savas Senior.